Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri Benny Mayengani the President loko va endla vuntswaka eka Ngove eka siku ra tolo ku ri siku ra vumune Nyenyenyani eka lembe ra 2024 naswona xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga tlhelo murhangeri wa vandla ra AADP Benny Mayengani a va vhakachini tindhawini ta ka Ngove laha ku simekiwa rhavi ra AADP naswona hi nkarhi ro xiyimbeleri Benny Mayengani the President va nga nyikiwa nkarhi wa leswaku va vulavula va vule leswaku ri eka Ngove ku hava celebrity vanhu lava va ri laha a vo sungula ku va vona celebrity ya Mampela hi vona leswi hi nga vulaka leswaku ri leswi ku nga va ku ri beef hi mhaka ku ha swi tiva leswaku ri eka Ngove hi laha ku tshamaka xiyimbeleri Mr Post naswona Mr Post na vona hi tiva va ri celebrity kumbexana va ri munhu loyi a nga duma swinene se xiyimbeleri Benny Mayengani the President ve ri hi vona celebrity yo sungula kumbexana munhu wa ndhuma wo sungula ku kandziya eka Ngove hi lowu nkandziyiso wa kona. vaakatiko va ka Ngove hinkwavo na khensa n'we mi nga huma mtele mi nga tisani ngopfu hi murangaphandla mi tise hi vandla ra AADP leri rhangeriwaka hi Benny Mayengani ku nga ku hi ku navela ka mina ni ta navela ku na swihlangi leswi ya swi nghena mara ni ta swi xeweta loko se ni huma ku switaka na swona swi ta vona celebrity a swi tshama swi vona celebrity la tiko leri hina celebrity yo sungula amatatiela ka Ngove va hume hinkwavo va ta vona celebrity ya Mampela.